dalje čitamo odjeljku svetoga evanđelja po Mateju. Naime, događaj koji se zbio, desio se upravo po silasku Krista sa njegova 3 izabrana učenika sa gore Tabora. Hristos je dakle uzeo 3 učenika, otišao na goru Tabor, preobrazio se pred njima, pokazao božansku slavu, a uporedo dok se Hristos preobražavao, desila se jedna ljudska drama, jedna nemoć apostola, jedno neverovanje njihovo i vapaj jednog očajnog oca čiji je sin mesečan. Po silasku se gore pristupa mu na kolenima ovaj ranjeni otac, ranjen bolesti svoga sina i moli Hrista da izleči njegovo dete, jer apostoli to nisu uspeli. Hristos dovodi dete, momče ozdrave do toga časa i onda se dešava jedan važan razgovor, dijalog između Hrista i apostola. Oni mu nasamo pristupaju i pitaju ga zašto ga mi nismo mogli isceliti. Hristos odmah odgovara za neverovanje vaše. Hoće da kaže da sila Božja ne deluje po nekom automatizmu, već naprotiv, potrebno je da se za to ima i vera. Hristos dodaje ovim izrekom: ako imate vere, koliko zrno rušičino, pomerat ćete i gore i ništa vam neće biti nemoguće. Zrno rušičino, braće i sestre, kod nas se naziva slavčica, to je ona biljka koja se pravi sem, i ono se uzima kao primjer jednog od najmanjih semena s obzirom koliko biljka može da uzraste. Od tog malog zrna koja se jedno oko izraste biljka i do 3 metra dugačka sa vrlo jakim korenom i čvrstim stavom. Nije bez razloga zašto Hristos uzima ovo seme. Hoće da pokaže zapravo takva vera treba da bude. To malo zrno koje se najzad ne vidi, može da rodi mnogi rod i može da da čoveku tvrđavu i nadu Gospoda. Kao da što je to zrno malo, tako da malo vere, poverenja, odnosa sa Bogom može da učini da naš život postane stabilan. Također, ovo malo zrno, kada se izmrvi, ono u sebi ima ljudinu i jačinu, je upravo takva je vera. Gospod neće mlakog čoveka. Hoće onu veru koja gori, koja ište, koja ima poverenje u njega i na njega, a to je upravo vera koja je nedostajala apostolima. Međutim, ako se nadovežemo na poslanicu prve Korinćanima, koju smo čuli od apostola Pavla, vidimo da takvi nezreli, nepoverljivi apostoli sada su konačno uzrasli i porasli. Vidimo, kako kaže apostol Pavle, da su oni postali ljudi Hrista radi i da su postali ništa drugo nego smetlište sveta. Oni gladuju, oni užeđuju, oni bivaju nagi i zatvoreni i upravo to nije samo skup nesreće koji je zadesio apostole, već upravo to je jedan način, asketski način života. I vidimo kako je to malo vere koje je nedostajalo učinilo da je Gospoda snage da propovedaju reč evanđelja u cijelom svetu. Šta je poruka za nas, braći i sestre, iz ovog odeljka po Mateju? Vratimo se na kratko da vidimo opis od koje bolesti boluje sin ovoga čovjeka. Otac kaže da je on mesečan i mnogo puta duhove zli baca u vatru i u vodu. I nikoga nije mogao isceliti, čak i apostola. Upravo u ovim danima, evo u toku nedelje, počinje 14. avgusta, Gospojinski bogorodični post, i upravo ovo je slika naše ranjene ljudske prirode. Kao što mesec ima mene, kao što mesec se menja i utiče i na klimu, i na oseku, i na raspoloženje, upravo tako to je slika nestabilnosti ljudske prirode. I vrlo često, kao što ovaj mladić pada u vatru i vodu, tako se dešava i sa nama. Vatra je simbol gneva, bluda, gordosti, srditosti, a voda je simbol one hladnoće, očajanja, distanciranosti, brige i udaljavanja i od drugih i od Boga. I tako je i naš život. Kada ogreznemo u grehu, kada se porobimo strastima,
mi smo kao ovaj mesečar koji ide iz vatre u vodu. Idemo iz gneva i gordosti, pa sve do hladnoće, očajanja, ravnodušnosti i bezvoljnosti i brige za duhovni život. Ali to nije samo konstatacija duhovne bolesti. Hristos daje rešenje. Kada ga učenici pitaju zašto ga nisu mogli isceliti, ovog zlog duha, ovu strast, ovu nemoć, Hristos kaže da se on jedino isceljuje postom i molitvom. I to je zaista rešenje kako ne bismo padali u vatru i vodu, kako ne bismo bili kao ovi mesečari koji lutaju i vode bezvoljno. To je početak i temelj duhovnog života. Na mnogim primerima, braći i sestri, čitajući crkvenu literaturu, čućete kako je post majka svih vrlina, a kako je zapravo molitva tvrđave našeg života. I kao što je potrebno da telo disciplinujemo hranom, tako i smirujemo molitvom. I nije bez razloga da će mnogi oci crkve govoriti da je potrebno da se duša uzdigne i ona ima svoja dva krila. S jednim krilom ne možemo ništa da uradimo. Ta dva krila su post i molitva. To je osnovna duhovna zakonitost našeg života. Ako želimo da izađemo iz vatre, ako želimo da izađemo iz vode, ako želimo da izađemo iz promenljivosti našeg duhovnog raspoloženja, pa i životnog, počinje sve postom i molitvom. Oduzimajući hranu našim strastima, Gospodin naravno ne odnosi se samo na telesnu hranu, ali ako oduzmemo hranu našim strastima, to je jedan korak, a drugi korak je onda da se nahranimo razgovorom sa Bogom koji je ništa drugo nego molitva. Zato bi danima da Gospodar svima snage da krenemo u bogorodični post sa postom i molitvom, ne formalnim, ne nabrajanjem, ne tako što ćemo gledati šta ima toliko koji sadržaj etiketi, već naprotiv. Postom da se očistimo od greha, od misli, od zlih pomisli, od rđanih navika, a ujedno intenziviramo naš razgovor sa Bogom koji počinje i završava se i vrhovi na svakoj